Mahal ni, banong ngin lek isya ke sorkar ban wan ra development kan, bagi joint sorkar ban wan ra ya development. Kau ipi hang ni kadon kajing soto bakla ka bangi ngi pai ba ngi dei ban ngam jelew ya kan ni. Ha bangi jet ya ke sorkar ngim ju jet ya ke sorkar nak bentak ke constituency. Ni jet ya ke sorkar nak bentak ke jelah. Ni ong ke sorkar jong ke jelah mi kala yang ikem ong ke sorkar jong ke ni jong katai constituency. U chief minister jong lu jong ke jelah. U PWD minister jong lu jong ke jelah. Ganong ipi apa pidon ha ka bor. Kadai ka bentar ka jong pi kadai ka duty mau kam ram jong ka sarkar ba jong kitu ki minister hi ba kentrai ya ka jelahi baro ka we. Pet shwa ka election namal ba kisu but the next election has to be fought from a different perspective. Mending pet. Nek dan part ki ba pet after the election has been won. Pi ketua pada pi hapet ka we pada ka rukom. Namal ki ba pet pada ladap job election pila long we meli kamandit pila yo ni pat ba namal kenal ha pat ba ha pon bu vote uklam thep nam ta jong pi uthep nam ta ka parti jong pi ru.พี่พิมพ์ได้บอกว่าพี่หายมาเลยแต่ว่าอุปบ้าก็บอกว่าบัสแคมเนี่ยยองบ้าบอกอุปบ้าหลักเทปน้ำตากระต่ายพิมพ์ได้องไปอยากกินเปรี้ยวบางอะไรอยากแกรนอยู่ปัจจุบันก็ตั้งบำราบมันลองได้คำแต่ว่าก็ยกกับพิซซ่ากับสเตทมันกับสเตทพิมพ์ลาเป็นองค์บวันเรานี่สกัดบวันเราต่อยสกัดเนี่ยน้ำมันกับพิซซ่ากับดิบันวันได้ใช่ไหมแต่ว่ากับพิซซ่ากับวันนั่งเตยใช่ไหมกระตู้กับพิซซ่ากับดิบันเล็กลังเปลี่ยนฉบับเราค่อยกี่ constituency ฉบับเราค่อยในกลุ่มบอกลองมันตั้ง politics กันหลายจะเคลียร์เนี่ย in a sense let's say กุมารชิวองเนาะกินดันกินมินิสเตอร์ in public กี่องแล้วได้ผิดจ่อยเนี่ยงะdevelopment kan one constituency jumpi terperkat mapi se what kind of a statement is that kata it's not a statement ya kata ada statement kepala long sebab palat no ba dat kata kan ke ba ong bakta ke ni we meli uni development ndiat nama ba umdon ka nang long MLA jo iba RV Lingdo hapok melim okay to ong yang ke development ka kempoi hapok melim when he was still a Congress MLA even till the other day Chief Minister Janman Upanai Upoi Shamilim Constituency ban ot ribon ban bu mau nong rim tedang sian udang wan UI ke floriculture of 246 tolong ka rhetoric that has been created ka rhetoric that has been development development kalong equal kata te naik keren nomor ba ba wel isu wan ra ya ke kepada keren kepada keren jadi minister tepat ya kata te naik buri ke ibu ba roni ong mo bagan pulih ngalapin ya so klem kinu kijing bu kendon lupa ngalapin ya so banyarap pintikna yo kon rat sangma ya kijing scam kijing sup kijing ki hakajela ti ngakwa ya karoi kapar hakathan ka bang mi khmat kan sangai ang to ti kata kala pensai kedar ba kamu hakipor jong ke kongres ke klem don kanu ke development hapok melim kat kum kijing ong jong ni statement flashback nang long MLA jo iba RV Lingdo hapok melim okay to ong yang ke development ka klempoi hapok melim when he was still a Congress MLA, even till the other day, Chief Minister Janman Upanai Upoi Shamilim Constituency ban ot ribon ban bu mau nong rim. Chief Minister Janman Upanai Upoi Shamilim Constituency ban ot ribon ban bu mau nong rim. Akwa ya karoi kapar hakathan ka bang mi khmat kan sangai From the horse's mouth. From the horse's mouth. The VPP, what will the VPP have to say on that? Claim development, non-development show. Wah, ban ong yang kumta. Iling ba iba ada Roni Lingdo deh. Ba Roni Lingdo kin ba iba nang melim ki kwa ba kan secularism. Hatu ikwa ban sacrifice ka political career nanta ka development jong kata ka constituency. Kemakran iba wala ada imdan ha kata ka sarkar NPP ru iyo ka development Henry. Kaya ka mga kwa ban ong hangin wan rat yang ka democracy. Haga democracy ni expect bagi member opposition can check a government. No government can be always correct, can be absolutely correct. Can don bigi jing baklan na tadang don kam ya opposition bak opposition kumong EP kam di tengah assembly kuman sya baru. Tiga jing don jong iya jing isya kan ya rap ka governance. Nampak kan EP MP te bisa kan ka luru. Lada pim don ka governance ka development kam da. Nget ya. Ka governance is the crux of the matter. Diminta ada jing bom don shu jong iba runi ha ka opposition. Ka governance kan EP kan kata. Henry kata jing ong jong development without governance tinggal lat masuk. Kadi kata bo fiong mo tambah long patient mo. Kadi bo I'm 100% with Batskhem on the parliamentary democracy that functions mo. Temtang ngi don ka opposition ngi don ka treasury bench. Temtang lada ka telot no opposition. Tekadehi. Kadi tang ka opposition kepala ban kedo ya kijing duna kijing don kam jong pai ba. Ya ka sarkar. Temtang ngi don sang lengut. San naka TMC, Sao naka BPP, right? So therefore now, even
one person can make noise against the government. La phikwa ba pinsay dan ya kijing duna jong sarkar phila ban you can make noise. Namda ong ba da kajing pep jong baro ni ka opposition kan claim no. Rather mentau baro ni hap shu shongkop hakap treasury bench unumla ban ang tan. But at the end of the day, I Shangpliang, it's the number games. No, sir. It's like this. What I'm trying to tell you, what I'm trying to tell you, vociferously they can place anything, they can demand anything, they can inspect, they can inquiry, they can demand papers, white papers, anything. They mataki kilai don't condemn what. Even four of them, the BPP can make a lot of noise. As it is, they're making a lot of noise inside and outside also. So I mean, like Okay, on the positive side, I'm not going on the critical side of it. So therefore, it helps the government. Dia you know reverse kita kalau A few moments later. cik mo. Ka government kalau don dem lai pu are. Lai pu are. How does 33 help? Dia kalau ayu we kalau klan jam. Ka government can take into decision dem. Yes, yes. Dia kata ka jing nei tung ibat roni. Kan at ayu ya ke sarkar tu. ngam sung thu shu la kun ke be Dia apply tak logic ya ke position. Ngano ipi kita kin lai bu arngot kila la biang plat la scam plat. La scam plat bagi la ra bagi la ngano ipi da kita tom kila la ban wan ra ka development. Dia kan Sa koi pangkuan kali naman bon na kita ki riusan pertegi bila kyntiew seng ki legbet cha ke NPP bon na ki. Daw baki baro ki imat yapmat ya ka NPP kadai balai bangi don u leader ko konrat samba wala ban penbiang pendai ya ka state berkoi berwara development ban ai ki jingarap ya. Kanong ipi the way ka bayu ko mi inga namar ke NPP ke development kono treasure. Syata sebadan ke power, syata bagi don maki ki MLA, syata ke development kan lej. Atrai nga di bendon kawai ke committee ke bendon reform, ke bang ini page how are the funds being transferred to the various constituencies hang ni hapok mi khalia ru. Atrai kan sami hi ke da kam dei bang taru. Tengah suong ini. Kani kami bakren ha. Kani bakren kita ki beri berjuang cak NPP. Tiswa election. Lada kisah teruasan klur. Like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke and smoke? We can be leader. Every word kapag keren, it should carry weight. Otherwise, they are not fit to be called leaders. Also. Sure. Okay. Dia habak gila keren buta ki yong bakal terwahnya san klur hendai ngong em. Tingam tip show hadir baca. Sa koi pa Deputy Chief Minister ba President Tin Sangat might just be a figure of speech. Wang baka thong jong hi kalong banyo ya kayeng dor ba tho an baklem kalyang persya. Ke VPP kedan yuban amalon kata. Tapi kawe ke kini kibri kiba kelong abusive ya ke power kibri belong unaccountable, irresponsible. Di kuat here ta belong ka opposition less democracy. Ini laban nong just the other name of autocracy. Kan kata kalong skewed no kamla ban long bunda. MPP kata ka ingin bujongki. Ba kila keren hiru hak public domain ba kada pijit ingi ka development ilong tak ingin ai da kuntu ingin ai ya la jongan ai da syntax itu we haven't connect the dots. We haven't connect the dots. Kan ni kecing keren kolong very dangerous. It's out of context. No, out of context. Kata kecing keren ban ong ban position is very